Sawmin, Sawmin, greetings. Tadi Sawmin Managing Committee Chairman Pasailan Chuleh Dr. Haokip Mazam Paisuno Chuleh Pai Chuleh no sudah ada begitu wadah mungkin dan Chuleh satu macam ini Sawmin Sawmin Aku sudah lihat stream tanpa interaction dengan mobile. Itu interaction kita na face to face naita for my life. Aku tu ideal number ni kalau dia ada quality tu. Ini no expectation itu yang saya boleh punya. Tapi dia itu vision na. Saya dah itu bahwa KWSD initiative dah Sawmin ikut semua wadah muamun juga komiti managing komiti aku dan zat itu kata sampai kibol Delhi kan jangan ada juga nomor dan juga lain kalau kita ada juga lain kita itu dah jelas nanti kalau dibuka lorong 89 aja, MA international disebut selain lain saya, disebut tam program, ada, program ya, sama jadi program ini nanti diwai, atau ini tiba macam itu lomba macam itu, selain itu, untuk baik saya untuk kamu mengasih, disebut baik juga untuk apa ini kan, family itu Kacau kalau ke dia tak family tak introduce saja. Kacau cuma ni pasal ni tu boleh tak ini pasal ni cuci boleh pada masa saya itu cuma apa video yang shooting lah boleh cukup boleh itu lagi tu aku mau sabda saya clear bahawa ini dua orang tempat-tempat yang ini dia tu relation saya break down line tu ini distance masih buat dia kan buat musik lain tu semua sociology relation dan itu sudah saya so lain lo jadi itu mazal service out ini custom central exercise dia ini kalau sistem optional itu dia form paper ada yang lain kita moda PSO program kan dia tu Lihat nilai penjualan kita sangat hari ini itu, kemudian kiti kan, dah cukup. Selain itu semua servis keseluruhan dia mungkin. Semua benar dunia. Itu hubungan itu interaksi itu, zina itu, fully itu, lihat insan lebih benar, insan itu berubah. Kita berubah, itu berubah. Because siapa yang berbeda dunia fokus di pedos. Itu timbul itu film, ni mai sih. Awak ini kalau jumpa ni, ciri lebih boleh macam ni. Ini asyik itu menu jom ini mai unsur itu ni menu tak ada civil service ni. Menu jom tu tahu ni. Dia ni cable interaction ni itu civil service. Ini itu soal By saying, let's say, after 29 years from the course of this state, 99 to join. Tunggu, kata ni buat dunia bukan yang lain, Rồi lại cái là cũng so với cố mà cái experience mà chúng phát triển lại nó atau apa ni career civil services tu apa ni na tong sama dengan career dalam dunia Sawmin chairman pun sama atau saya ini juga academic selama apa yang pun juga sekretari pun mana academic selama ini agak mana masuk juga chairman pun mana tadi career civil service na imuai saya macam civil saya akibat naik enggak so join aku na apa mana 29 years old ni apa saja ke share ke boleh
service itu saya orang memang jujur ubi civil service ini hak boleh bagi academic sahaja ubi Chuleh defense service sahaja ubi ada voluntary services na eventual organization why service tam kaum engage people ay la 2 million civil service goals came aligned to them the service na service kan na sa bacho share din adam chile well my tam exchange the ball na technical data using the same people civil service Ngayon, yung mga ibigin mo order na yung hak kung yung ito civil service say kung yung nga ko ito ilaw defense service o civil service o civil service ang kumpredo ang tayo din ay service tao enjoy siya kung corporate o nasa yung voluntary nila gawin niya na specified saving tayo uso civil service na dunia clear ini di maju clear dia kecil civil service terboleh Indonesia civil service Secy civil service example tak ada sebenarnya apa maksudnya qualification supervision tu ingin izin ya alam yang mau Chuleh itu, hello lain, masa iklim itu zotin, jual sih, orang macam itu, kesulitan, kesulitan, orang tiba-tiba. No, guidance ini ada yang orang bocor kaya orang itu, orang pakai masih, bukan dia ilmu ada di pasal dah. Ilmu mana? Buat orang semua yang berada di sini, menjual ada informasi sedikit. Combined civil service इसमें भी कोई रिपोर्ट है ayun na tunya no mga option asumatsu tapi no pansu entry level di ako mabasi entry level wala ya para tepat yung service pa na graduation pansu compulsory retire wala din na master in IBS graduation din yan Hoy spend ku join na nila kakipat ng engagement ko. Siguro na po ako. Dahil yung staff selection na ako, kakipat ng tatang service mo. Ay, UPSC ito ako, combined civil service ako, service tam taong sa kanila sa atong Hiche kipat na ako, service yung siya kipat ng IS o siya kipat ng IPS o siya kipat ng IS o siya kipat ng ay gawin nga at face skill and level ama ju kuchi UPSC kuchi combine civil service apa sahaja skill ada pandai ay alam ju resu di bawahnya staff selection na au man itu service semua yang siap pandai option maju exam conduct maju jum ay no niat dewa kedai masuk civil service masuk Hiche kedai Hiche ku ilmu ani yang mana niat dewa ilmu masuk district itu ada DCO ku aku belum itu service niat dewa SPO ku itu kuma yang pada aku niat dewa itu service itu exam fuwa basic hukum tu kan ada deh itu entah KWSD kan tak interaction pun. Ada yang Govt minat pun kalau mau dibiar join tu, tak boleh lah make itu, kan? Coba. Akhirnya, apa main civil service itu tu, tanpa ilmu ini tu biar ada dia, kita apa main aja kan tu. Aku pun anak kita tu, ni anak kita civil service, project sampai lain. Group A, group B itu, kan? So we pay together as well in some civil service. Tumma 2003 ada semua employee sensitive UPSC through to staff selection and assistant SWA through masa tu direct semua officer akan join. Itu juga dia macam si union memang combine lah ke situ. Lagi tak
Nang on professional qualification na kay mahal civil service ada na join na tinggal taon forest service ilama DF4 tulaya ilang mo ko sa mga PCK kapag DF4 nan kam na ho effort and you get the needs to forest forest service Indian forest service ama ko IFS forest exam through today of science on today boleh dihingar nama exam itu apa baik apa yang aku buat cuma tu pengen apa IFS ini IPS ini IS all India service itu state activity Acuan lah sebab acuan kan doktor ni dia medical background dia combine medical service itu combine acuan itu lah medical qualification graduate ni dia nak buat itu Chuleh technical engineering masih Indian engineering service what is service Chuleh railway service tak gitu apprentice level itu join Chuleh IAS tu join so tahu ini tu dia ni saya tengok orang kita rela dalam fase sale technical langsung non building support pun engineering langsung boleh ni kita bawa sekarang PA support itu kita PAPSC PAPSC ni macam option dah belum ada MAS juga hilang nasai hilang ada MAS juga MAS juga masih nanam belum lagi ada apa ni kalau simpul kalau fluctuate namanya nanti ada apa nasi itu dunia ini masalah wazan itu ada Sawmin management advice itu sekitar nama ni apa nasi itu lah itu juga ni kita boleh itu macam nama ni selesai ayolah graduate level lah post graduate level lah government job join ni nanti ada apa training penju combine competitive exam lo boleh itu competitive macam ini sudah tak sibuk itu ini dah center government ada center lain state government ini state Manipur akan saya ini Manipur Public Service Commission ini saya UPSC tu kamu MCS atau exam volunteer service tu itu Allah kamu sudah state lain जो थिंग एक्टिविटी स्टेट या सेंटर जो itu kisah pertama dari saya nah aziz जो नहीं तो ngay ni sika lang din ay le at sa jana to ke kun din ko rin din din tari pension part le ibigay din ha ni sa ngay no itu ko join le ka pension part ni sika ni itu ang pata le sika ni ali ni itu join part jo alam pi jo na ji di lo ale ana jo bu jo na chu na o le ni that's not only ini aja itu ya discussion dengan itu untuk sektor mana UPSC untuk SSC itu sektor Chuleh apaan di interaction part itu namanya student aja sih ki experience saya nama orang question number 3 aziz ju alam di amulo lain di amu sa ke hitai na so mi ko ka so te hitai no wa so lo lain ni bi na ai ji a which be ni na no ya the lo ke ke which ni pa ke la ini sebenarnya experience su niat sa share experience share in la ni le center na di center government na ke center ini dimana ya constitution aku center government ini di bawah union government itu nah state government dia union government ya Chuleh ya central service di bawah di sana tu union government ya atau itu di apa bana ini tak join lah ya union government service cuma sambil service ini join lah ya points like bicara cinta di proses umum di waktu experience saya waktu itu join lah 1993 ada join section officer ada join
1993 join to section officer to section keeping another to like ASO the assistant section officer actually UPCO made VCO to room a section ano unji kahile apupan dia ASO sudah section officer tu amai la host tu bukan tu tak mahu nak UPCO ASO tak kami dia isoina dia sudah dah ni kamu mahu winter ini mereka kerja training semua kerja macam assistant orang yang nak menjadi type of student berapa bagus tidak lagi jadi aku ni macam apa benda training cuma bukan itu wajib boleh lazim benda semua environment mesti pandai aku first thing yang pada aku ni supervisor wajib service dan lagi banyak berbeza service dan ISO dan IPS dan untuk attach lihat tahu kita juga dulu macam ni supervisor ISO ada experience macam apa supervisor itu dia itu macam mana dia mohon nanti itu kita ada yang mail juga tu attitude dia macam desi makan tu ada lepas kan sih desi wala kan sudah macam lepas kan sih sangat berat clear ni kata so I am Indian ke dia desi tu semua Koi lagi so India soal tu Govt dia kau ini Lungeng lo bila kau ini akhirnya kelas ni orang semua sih dia tu pengobat sendiri kan bukan dia lebih akhirnya service tu join tu itu attitude tu sendiri lungeng lo ni tahu apa itu akhirnya attitude itu adjust ke dia buat kalau apa tu dia feel boy asyik so kalau feel boy ni itu attitude tu jangan ini naik tu people akhirnya Hiche service 1993 promotion 2000 promotion IMB di information broadcasting dulu sudah posting ke ini apa ni Department of Revenue Ministry of Finance posting ke ini 2005 sun Ministry of Rural Development sesuatu yang kita it's like a posting like that so like no one to depan dulu mana juga itu dah MNR GS punya apa daily numpang 2006 saja depan it's like that so in the back pun kai depan online 2006 DC 就在乎的地方的就在乎就depan din Kalau bukan ni, itu kamera dia orang dia, apa benda, luar biasa. IEC dia, information education, semua dia tu campaign awareness dia tu kibol. Aman ni dah macam saya orang tu, kalau tak ini, ayam bakar, benda, susulan tu dia apa, suatu apa lain, kita cepat. Selain experience, rural development akan ini, 2010 Ministry of Tribal Affairs akan jadi mana? Ia tu ayah maupun Tribal Research Institute di mana? All of India section also semua kena be research kena be Tribal Institute kena be 2004 juga saya bilang PG kena simpan juga India juga service semua tu ayah 在中国Ministry of Shipping 这种可能说呢，一家公司2018 Ministry of Youth Affairs and Sport Department of Youth Affairs ini jadi kena说呢，19 National Commission for Civil Rights dengan STD dengan Commission sampai Constitutional Body itu kami sangat judge online YouTube atau sudah ada komisi chairman atau secretary kamu, itu lain. University semua ada bukan itu. Azali kan, staff di tribal table student ni, to internet calling, kezo mau disebut jadi kamu kalau lain ni,
University student or Chinese student rank point. Hiche ka to na student maybe Hiche kasi ang concept ko ay tribal ng leke tribal ni so na to asap ko ng lugi mas ngayon ano posting sa Hiche service ki aso Hiche ka join ki aso Hiche ko to ay hindi undo na so in the center significant advantage part of the policy or the policy that is I think the development sector has policy I input the policy to government improve wala aso pa na schemes also approve ya ke parliament na ko enact only wala na alo import tinga ni ito mo ke ya state ke ko implement policy na state na ko sunod siya si ka policy ya Actually, policy board pun ada hukum itu. Angin, itu center service finding yang kita dah sebut itu. Tu, chairman uzon ni nama audit account CAC kuno ni tu nama controller itu general. Nah, mohon government nak cakap macam mana audit itu suman kecil bola Cina, main bola bola, bola betul. Nah. Center tuan ko joint secretary commission ako na ilang ministry joint secretary level ko sila ang mga kapatid noiya director deputy secretary at secretary ko na mo ay kibol pen ko diyan kaya kato na yung news sa kasi tuan na background subject chung ba yung case ko pa Jumim na bola, apa na tak president dia amasanay yung papuno ko. Hiche pa ko naging no na siya na cuma na berapa itu, na tu ASO yung join tayo na assistant section officer, staff selection commissioner ng school na join tayo. Tu day service, sending security service pa siya join natin. Napo yung so tamo kaya sa mga isisuga study na po natin apis din mas namin yung bikin na po alam so yun sa ito na po so Hiche sheet mo siya Hiche case mo siya Hiche na po na isisuga natin ABC no kita yung lalay Hiche lalay Hiche consumer ko tapos yung wala quality to ama cuma tinggal na join na Hiche semua po na join na Hiche na po and in job kasi kung general to yung ama service na mga join na ni kibol si support kaya nag-holding mo kung kibol kibol kaya bowling dan so bowling dan zero wala so maning dalawa so hanggang service ng tao ni isu staff selection so ni la UPSC asu yung sa verify ako tamta si combined service ni kusukan juga ko na exam aro humma release humma no ba na kaya yun two way ko na kibol na din na safety na PSS a stage to no ano tayo na namin release page 9 kita na katong service ka so ito ako lang so yung exam dito ay nakahasilis ko na tanong ko lang so pwede lang ka严重就我给他说给他们说留这个出力没啥心理把这个多的跟他是的那叫我后来的话后来我对 negative marking 的vậy那叫我来这个subject 这些不来了呢挺多的后来就那种人就那些都是那个是来了那太大的偷的呢这就是出大把的人service ini yang dia menurut dari Mesir all the service yang combine apa tu combine to focus itu non professional qualification na nek po men IES or exam paper IAS or exam paper na Chuleh medical or exam paper ini itu combine to use service saya semua lain na khatbannya service ko Sawmin leza kami sila kung gusto ba nila. Abo sa kaya ni center secretary to define it. Isa na yung diya. Center secretary a melting pot ko na.
joint secretary ke ho service ke ho to rate upper ani secretary jan ko empanelment process ki service zone season wa ama betsa IAS na IPS na IRS na accounts na chung railway side na defense na sila Chuleh audit na accounts abon sige aku empanelment process ke di central staffing scheme ki central staffing ani post izalani zatule izalani government identify Hiche ni aku nak ada raju IAS na IPS na IAS ada raju scale sudi yang level 14 ni level 14 tu busung tu nak ada raju central staffing ani ke raju empanelment process kan mai jadi seperti cuma di appointment committee of cabinet itu na Prime Minister Home Minister Amani member Amani proof of all ini dan ini secretary director aku Chuleh secretary minister itu proof of all na aile service zone civil kita central staff na udah kayak gini apa tu orang kalau aile pun zone ya pun pilih pas sih na tuh civil service na through na join ta na chiya ko na chu na service na ke ipiki ke bola kung siya assess ko wal pa chu FR ke na annual performance appraisal report ke Hiche ko ako yung lai chu na vigilance at clearly yung lai iso so ko ya Chuleh to ay assessment ng 360 degree na appraisal ke equally on performance na noiya performance pada cuma pun jadi public info dan juga proses lah. FR tu baik tak itu, itu semua itu kan. Nah, center staff ni lah tu fit ni loh, itu tu rating tu ini loh. Itu tu joint tu ya, sebagai lah pun tu amun high betul. FR ini sih tak boleh ni joint ni apa itu dan FR tu assessment tu report ini itu bos tu boleh join ni apa na ama pun boleh APT na kasi kita na tu ya cici na ya can dia macam bos tu itu macam ke ya cici perform tu na kalau pada office na dia kalau pada nak dia na tu dia ni itu tu boleh buat ya na APT report na itu pasal usai na suatu ada dia cici Itu melting pot yang kita pasal saya sedikit pasal. Ini empanelment proses through ajudan. Kalau sekali, joint secretary itu misalnya IAS atau IPS atau nah bintang tak saya itu masuk ke. Mau sekali akhirnya, kenapa joint secretary level apa? Central apa? Tahu tak policy related issue itu apa? Nah, akhirnya kita tahu. Joint secretary apa secretary jadi untuk management of kita. Jadi nama minister apa guide boleh, minister parlimen apa boleh, ayo boleh, administrasi semua til, ama apa boleh, tak joint secretary guide boleh. Sendiri macam anu juga til, tak macam support juga kita anu boleh efektif. Tak joint secretary semua adik secretary atau apa tim mana ikat bahaya government macam ministry kan ada jangan achieve ini lah kan tak boleh kalau mana minister tu orang dia community lah nak tahu kan tu ni pemain service abon ni pun abon ni nak tu pun kan kemudian ni pun dengan tak kasi ada service juga yang boleh center secretary kita yang center mungkin nak tahu kau mesti kita akhirnya akan atau uji accounts home service railway sama civil defense sama PNP sama account service tam tahun ni orang nak tu sahaja kita apa berapa lebih masuk government mesti defense untuk accounts defense tu baca kita makan jing dah. Hiche semua aku
sum lắm bông sông một mất kia là sum nó bay nữa phát triển là income tax sign tại phát triển là custom sign cho là GST lại anh nhìn hơn là ở domain của chúng mình tại là sum hồn domain central government sum phải sát central government PT budget của chỉ là parliament là pass cho chúng tôi giải thì revenue ni có nó không gì nữa income tax below bao giờ notice key issue cho nên trade wala tax below và GST below bao giờ query wala school nữa ai là nó join nhiều chú cái chỉ level là INS nó cũng là assistant commissioner level là join vậy thì chỉ là là cùng dấu phát là cùng promotion nó cũng vậy cùng lý do là tại cùng cố dấu là cùng cố dấu vào cùng cái secretary level nữa join commissioner thì chỉ là center secretary là deputy secretary level là không thể nữa chỉ là toàn cái tội một vài họ cái service thì is that like percentage của center secretary này nhưng họ service là cái gì is that one của deputy secretary director deputation là dan sang yung service mo dan sang kanya được ASO staff selection na yung mga ASO na kumuha nila diyan yung ipatapin sa na secretary ano yung tutulong nila yung secretary director ada yung yung secretary director niya service naman ng may night kasi at ito service yung sa ngahi yang experience you in the center secretary is like only about the experience ni sa alam kan yung you the first ako kaya so la end moment siri pun check ko ay lang ni mo skill was na yung technical development mo kasi yung institute of development na university the bond is a director it's a gate again on my additional charge Hiche people in the MA course book general MASU PhD trong bộ những school of law Hiche cái bằng it's one of them cái tổng hệ thì là cứ là sẽ rồi甚至是个具体的话他不见很简就你说啥从他记忆里面我是to forming student of the interactive was in a course with the learning from a class with the academic colleagues की लर्न हुआ ना यूज लर्न हुआ country là chathungam chu college kai man ne national service scheme NSS group पर दोनों बनने वाले NSS also direct program by ना अनि तो बोलना है so university chose NSS volunteer to 40,000 people इसका बहुत ही ना और government brought volunteer NSS so तो बहुत ही इस तरह बहुत ही तो देखिए कि मुझे बात जो फील है कि चीज हो गई है अच्छा का जो नहीं मिलना मानसिक का जो से मालूम है जो तो उसमें सर्विस तो होंगे यूपीएससी स्टूडेंट ना हम तो कोई सेक्शन ऑफिसर है ना चीज तो हम सेंटर से जो का तो मूवमेंट की बात है अलग भी एंट्री लेवल ना तो अपन तो मूवमेंट ले एसओ को होता है ना स्टाफ सिलेक्शन कंबाइन ग्रेजुएट की बात còn anh thì chú bố quy định là cho nó mà em tắt ra đây các bài này nó cài lên để khi advantage thì trốn rồi bố cái máy chúng đi vào là nó được một chỉ đi service đóng chú ở công việc không để được service nó anh lúc đóng một bài trốn để khi lại family cũng tổ chức thì vào hạ xã gì nữa em ví dụ như chance to promotion chỉ là một cái fast track đó tại promotion đó thì chúng mình sẽ có chú join your line thì chú hase cũng có thể question is chúng ta là chú no raise board đó interaction board ấy chúng tôi thì chỉ có bộ này exam của lại thì fill form fill up all thì can not fill up thì nó gọi là chúng ta cái điểm của thì chúng ta sẽ có IS một chứ lấy một cái bộ luôn mà IPD luôn mà nó cái chia rồi hay là pension của cho là cái sẽ là từ tấm tạo IPS rồi service một dạng sai chỉ có cái bạn này thì là chúng mình
không nào số bên nào không biết đi thiên sa tiền thì đi rồi tú dần nhiều các bạn này lắm đi service cũng dùng mà service su và thì hệ cũng dùng để của nó ao vào thì là và thì em chỉ là công ty nên thì mà cái làm việc nó sai thì chúng dùng cái này mà sao các tàu nó dùng cái này của nó anh là cái gì gì các bạn phải biết ta chỉ anh cái cả là ý mà sao cái chỉ hiểu được lại ta chỉ tiền cổ và thì chỉ hơn rồi thì cái quan điểm của nó apart from the thing that we might find. It is so. He joined here, maybe alone. In John say, well, we are joining a group here, joining together to ha sign. I think there's some stuff that you do to ha sign. The other one. This is a good time. But in both our to the service, GP that can go on a pen, can contribute to what a pen. Why like all that departure? You do it. A subject of life sociology tribal environment. Tribal Ministry of Planning to National Commission for Civil Tribal. Okay. Joint Secretary cái gì vậy? Tấm tầm input tribal issue cái gì đó. Nó có liên quan to administration cho các tổng này tribal issue là cái gì nữa. Anh buat hiểu là qua cái subject to cái hệ giá trị của bên xuống lại bên ngoài bên trong này cái gì của mình để gì nó có đầu tiên này có lần mình ta làm cái này bao giờ thì mình cái gì thì mình phải làm đó sản lại sản sẽ kiểu này có tiếng rồi đấy ý có ý rồi đó bao giờ bạn thì rồi có nữa ý là bạn thì rồi lúc kia một chỗ để nó sản xuất cái anh hiện là chú chúng ta sẽ dùng là chúng ta chỉ đã nghe tu chân là cái đối quan ở đây của thành phố mà tạo ra cho cái service của mình thì purpose này cái purpose này các người dân chúng ta là tao của nó chỉ các người du học tại đây thì chúng ta sẽ bị bỏ qua rồi nó muốn đi học ở đây cái chuyện lòng mà cái muốn đi đó cái này mà nó muốn cái này cái gì là những câu hỏi anh là chỉ thì cái tiếng cái số lượng bài này được hoàn lại nữa tất cả các mục đích là cái hoàn của là chỉ chú bất kỳ là chỉ cái giá các bạn là như nào đó nó bên sau cái joy thì chú mua lô nên là cái gì ra rồi hậu sản thì là cái joy này của chúng ta sẽ cái đó sẽ kể được rồi là sai tiền bao giờ rồi là service sung long quay vào cái phần này cái tiền này chú apa pun juga semua ini dan ideal yang role model ini ini challenge ko wala role model ni pasu ada yang ngom ke ko na role model ni musu ni na lo pe ni tiga bila ni ai buat service semua akhirin semua boleh kita ada apa itu tuan namu banyak role model Aji chú investing là những qua cái gì này những anh thành ra cái bộ đầu đi chỉ nên chú nên là cái phát chú nên là cái này là bộ cái ba thì cái này là business environment business trong các trong này semua orang tu dia apa ni ini zone patin bicara patin tu di mana patin tu tahu rumah ni kalau apa ni mungkin apa nakคุณมองนะระหว่างชีวิตของผู้เรียนสักทีที่หน้าต่อเทียนปัจจุบันโลกนี้ที่ไม่ถึงสุดสุดไปที่ไม่ถึงสุดไอ้ใจมุ่งมั่นเลยไอ้เห็นนะที่จะวางบางคนรู้สิที่ไหนพูดไปนะอีเห็นได้เดียวไหมไอ้จุดนั้นเห็นแสดงว่าจริงเขาวิสุภาพจะไม่ได้เนี่ยต้องแต่เห็นประเทศทุกสิ่งเรามันดีไปที่สุดไอ้วันนี้ประเทศเวียดนามdalam biasa hati pun ini bertindak pada saya dapat langsung akan tak tahu ini semua ini dapat juga tidak ada di sini Ele sumsuri aku na pun tuki lo ma pun tak sakit na ni tu ni in so ni na ko ma cari ko no ma tu dan offer instance the same moment masalah dulu juga na aku siksa na ulai na pura ko sudah
là Mizoram mà cũng khác cái này khác cái đồng chí cái điều không nên dùng sự là có bao nhiêu PMGS vậy cái gì rồi bao nhiêu nữa rồi đại cái bao nhiêu thì có cái Mizoram tu Christian state này bao nhiêu nữa nó cái lên Mizoram sẽ là cái experience bao nhiêu sang thế nào cái con người ta sẽ cái bắt xe này nó sẽ chứ có còn giống cái giống nó mà sun isa na hedo isu mu khara na ka aziman se hambe se heartbeat da tuna e pachina ani dia uchaya na ka sang pa da ni ko ada ne ko ban so ho upai na lai oh ni ki chi bi bole ke no ko le was de ko ma de ko pha bi na tiêu xuống ai chứ tất cả cái gì thì chỉ là anh không tham thêm một cái direction của học của mình sau cái suy tạo tạo một cái chỉ đến lớn nữa let's be the role model cái nó không chỉ là để gì là nữa chỉ cần thì chỉ cái gì cái khả năng quân sự ông một hỗ trợ bao nhiêu quân sự của quân gì nữa và thì rồi mình phải làm mình tăng trọng đã acara kurang gì asli gue ai dari orang itu juga kalau aku nak stay di depan kayak ini ada aku nak baca dan question aku boleh ini di mana itu ani nanti ni mana pun program ni program ni jenis apa ni mana kami juga hasil kamu lebih 이치 슈퍼마이나 감사하나 진지레이션 대원 보면 저의 그 소리를 얼마 봐서 cái bộ thiên biến trận ông mà những cái ví dụ cái gì nó bao nhiêu cái gì là em bị cái họ là người ý chỉ vào đó nhưng mà sử dụng cái loại gì một chút nhưng mà bao giờ bị một chút anh chứ không mà chú để khi ông có đánh chia lấy chỉ có một những chuyện quậy có chỉ nên chú cần Bahwa mungkin bahwa Hiche là có hẳn là Hiche NGO thì ấy chưa phải là công này NGO đang các cụ gì nữa NGO tu ban tu yang ni mai bien buat tu suluh tu tak kita saya expect tu boleh ini cuma tak tahu min dah pakai macam ini dia macam asuh tu kan kamu lebih ngaju ai boleh lah ya apa maksud mai muka sebenarnya lomba apa buat apa ya ai bên nghe luôn chúng tôi có mà vẫn rằng một lần nữa cảm giác như mỗi tội sao vậy như là ba sao như này rồi có được những cái mà phải nó có là chuyện thân của cô bạn join cái của cô bạn chỉ cái đấy cái instance các bạn các tụ các bạn mình thế nên là nó có cái xem mà gạo có giống như thế này susu cũng giá đầy đủ Hiche sejalan ulama kumna atau ini sudah payah ini dimana pun tak diri. Ayolah tu sendiri akan mulai membangun. Hiche galau tu so hebat. Ini begini. Service ada sih kesana apa? Hiche itu cara dia orang. Service itu orang. Nampak orang Hiche dia orang. Hiche experience kan dalam Haokip kalau sih langsung ke depan. Betul. Itu punya cara saya itu pada dia, jadi mana pun nak mengtak kongsu. Jadi yang dia pasti ni bila itu pasti itu semua orang lain. Nanti buat Hiche rumah dia, Hiche kau ini macam mana? Kita lain. Okey, cuma kita kamu jangan kasih tahu lagi kiti. Ni boleh kasih tahu. Tapi isu tiada ni. Hiche tu ni kerja ni boleh, jimat kerja ni, apa sih nak cepat dia. Si ilmu cuma tu adalah buat lain tu, tak boleh dia. Sudah asli dia. Sport biasa dah, no, yang direksi hati tu. Hiche mana season nanti yang kalau buat ini, career lamna, abaikan sepanjang tu dia sudah kan. Civil service career cuti
bilang di pa kasi guidance pa sa kasi na hina guidance la ako pena si bigyan sa inyo ang panso no alam na ko coach na kayo ko sila na hindi na ayun na guidance pa Christian home in home initiative itu dah spiritual itu dah tu align buat ilah tadi itu ya asul dah nama asul semua exam pass itu dah boleh na usia exam dah pass itu na ini loh ini ini कुछ या कोचिंग का कार्यक्रम था हम मटेरियल जी करने या किसी एटीट्यूड apa dah sebab cepat ale ji ya pula biggest problem apa tu ini guidance dan dong Sawmin aku mungkin ini ni dia noi pa amat dah so kita pada aku ikut bahan pada seperti itu na ko bimbing nama ci noi to itu ko no ko mas itu ke bara ko man ko ni da tu ni so Sawmin initiative ni hai mo da experience ya juga cerita tak Secy ini dah dia juga sini sebisa juga Secy sudah kita experience Secy itu banyak ada ni gue ni sangin min saya lagi itu service mana itu lagi ni kan mau ini na pasti itu lebih lebih nak ketua saya nak ada ini itu ni pak mama juga ni dah ko maka Secy sangin terjadi tumlah pemakai sini Secy nak mungkin nak pergi जी no itu unik di challenge mau ka se mo pa juga itu ani si ahi diskusi pa Christian ini juga Christian hina tu amat sangat challenge itu boleh in mana ayo ni pun boleh academic age there bin nampak dia ni pa no ilat ni juga bắt đây nhìn này đi cái nhìn cái này đó là ai biểu là họ sân họ thì xung quanh này thì xuống rằng thì xung quanh là thì này bị gọi academic sao chu 66 years class 5 year cái gì chu tất cả những admission đi cái cái soal này cái kalau hampir sih tadi bahwa 66 Jadi kebanyakan sesuatu benar. Atau kita boleh 1964 ambil Julai 21. Akhirnya kerja kita ini kerja ini itu kasih ini. Akhirnya 5 years back macam apa dah itu academic part dia ini untuk kau nak ni, kalau part dia ada to the integrity they been part of the Sunday of Home something is wrong. Question to a component alung timba kapah hina adi lo ka ome ki pas ai ka pas ju het ji akama sei asu ju ne ki pas ti ju kan deliberation acha tin ko me han ko hukum masang dia ka sa de ko physical tapi di gua kereta itu dan sedang lagi betul lah untuk ini sekarang yang lain jangan promotion jadi suatu sekali apa mandong itu lebih nanti atau untuk izah untuk nanti iya jika saya ikut paper saya sampai nasu kira jika akademik itu kiai kalau jadi sedih itu nanti kita boleh yang determination baju kerja kesehatan baju kecil. Indonesia lima bin dihuhin, vale buat nato na yung lain kita. At least takit sa iyo na pacinto alay boleh kisah distribution na. Itu sila tu umni banso ng 23 months salary kat candi lebih. Anh rồi sang thì vẫn trong những chiến thay ra để điều thì là thì là tạo nên này là rồi mình đó thì cái gì đó ba phần năng của em là mà cái thiên đó cái trong đó là cái tàu cái thiên tu xây là cái tàu cái khát dòng đời cho nên là xong là xong thì à họ bên chú
cái gì là service đi thì nó cái gì chứ cái decision của bọn cái bọn chúng nhiều sự gì cái gì này nó tại vì là issue về cái anh hiểu là cái bằng sự phát triển tốt cái trong đó là cái gì cái trong này là không cái gì chứ cấp phun là cấp phun rồi thì nó sẽ có family về bạn em ba tiền của bạn nó fellowship là Secy Chuleh Host Dr Secy di ujung sampai di nahan lain ini civil service government yang diwale mulut apa boleh kemalai untuk itu. Asalnya itu kan experience kerja dia kan dia sudah saya itu dia. Saya belum butuh sekretariat itu Sawmin Chuleh Host Dr butuh susah. Welfare sector sekretariat itu member ini dah mahu jadi itu panggil. Tua 2020 के IAS में होना अब वहाँ ही पे लाइसेंस सेक्रेटरी का मिनिस्ट्री को जो मतलब का असिस्टेंट सेक्रेटरी आओ जानी के साथ मिनिस्ट्री प्रेजेंटेशन हुआ भी अब वहाँ ही जिस वेलफेयर ग्रुप का जो मिस होना तो चला जो हीली सेक्टर में वही पेंपेन ना इसको पता लगे जो सोम जो बात के मिनिस्ट्री को माची भी अब वहाँ जो सेंट्रल ग्रुप का जो ako i-benson din yung brand is ko present ko ji kada ai ni ji da pa na cho cha sai ke no na ju ko pa na ju ko the ni ma ni ju ta ma ni pa che no ho ba ai is ni ba le to ai no da na so assistant secretary na ju lai la tu no de de assistant secretary na azo le na kada na so de no e ji assess ko na ni la ju kada ai le so các bạn em gì sang thì mà tụi em mà tụi này presentation review có đấy thì về em gì nữa ấy thì chúng tôi thấy nó qua lại cái sim đấy nghề của lấy cái sim của mà personality development how con hồn nó chỉ là class này nó biết cho hậu thế nào rồi đó life skill thì chỉ hết để này đấy ví dụ thì họ bên trong nó qua này con bảo cái họ cái dùng của vui nó là một cái con bảo rồi additionally hay là hiện thì mà buồn là con bảo hay là asset cái con bảo này là sau này thì tất cả các buồn mà nó rồi như thế anh là cái linh đi xuống nào xuống chỉ chúng con bảo cái encourage của mọi người ấy chú ít pin xây dựng một cái service công của cái society của các bạn nên thì vậy là cái trái thì là service nó muốn nhau là Govt nổi đi, nó tốt mấy promotion nó nổi đi, mentally nó Govt nổi đi. Ấy chú India civil service join như thế là India cũng bị này hiểu không phải, hay là nó cóสิ่งที่จะชวนđó. Think global thì gọi là act locality. Chú global là một cái gì cái điều, nó tốt thì là nè. Cái chú gì service okay, bây giờ mình service đang cho asset tại tàu cái số cái dòng sẽ làm một cái tổng cái tổng nào đây là tổng cái tại cái điều công tác được cái interaction part gì nữa interaction relation as nó gây sự không có sự feel the anxiety one nó tốt nó bắt đầu thấy để đồng thì mình nắm được thì là Sawmin managing committee was đấy thì nó maybe kalau mau masalah apa dah ni tahu tak graduate juga example lagi nulis teman-teman ni itu Sawmin lagi 100% successful no bet happen ahe koi no jat na tong lawa lagi le lo ni thil khat ko ado ai chi ga chi lai ni ki ti do ke do na por bar ho thing ta na kha kha be na ho ni ban na ho na ai lo wa chi chu ko bol mo me ti le chi tu ti tu bol ho ti go ni ti na ai chi get the players controls yung chu na okay question rồi này gặp question in đầu Việt Nam đó service chúng ta này thì nó phải
Betul. Nah kok tim mana min saya bilang bahwa yang rumah jadi dia ini semua saya yuk open tak ikut hukum sosial luar ya नहीं केवल ऐसा भी बहुत ये लाना ni topik ni lihat dong dia cepat ni kau tidak ada dong ya tunai tak hasil bangun tahun semua tempat itu kan saya interested inisiatif baru tempat itu kan saya kayak lain nanti orang dia so so nak kita ibu hay là số biết tiền ra số không giàu về sự tin mình lên thì làm đúng cái đấy University of PhD board cái họ bây giờ punya công lên họ social media WhatsApp đó cái gì Sawmin invites you to be là Sawmin nó đi ra chỗ công khai rồi cho công khai là gì đang cắt thôi hay là interaction thì also outside là họ giống như bây giờ now tiêu kalau mau curi lah kalau baik so that itu tapi kan my experience in so that sebelum akan tahu kita mau nasi terbaik so bila aku nak lama akan minat ikut pun loh ya so kita kekalahan ni kekalahan di kita lagi poin nanti tapi experience different feel lah kalau nasi terbaik itu kan Itu orang pada foundation yang aku lakukan ini. Itu tinggal di educational environment, family environment, dan juga knowledge, inspire dan motivation juga nih. Alas sama macam ini. Alas ini semua ni kan ni zaman sahaja loh hina ni baca dalam ekip tu kita wang ni pai gini. Ayin dia dalam orang tu ekip poin. Orang tu siapa yang lagi sebuah opportunity pai nan sedai. Jadi ahma purpose ni lawa ahma ilang mo sa kini ho he tin jong tin ma bili ko ni 14 years old graduation kan boin area of years ago boin icha he KS lang da kumpukan na pagi kay kiman ka experience ka kasi mo ho he kiral guidance e bolen ba man to imuting le ibig dia na doon kaya ibig kilong di ikil pese ko panangin na integrity na sa paso ay dong kain na kaya so lang hin sila lang organization ni UC care guidance counseling deposit ke ay mga sabi kan ni ho so lo na ni pero it's ni amang tapang and then ikuhin kun sangko na to ako initiative na ako na so itsika pa choma wala na kanene at ibitam pinahalo to amin Jadi niyo kung society na niyo ang broken na natin na akiwan mo kami ang mga individual life at sila focus at ang yun ya nanginan sila mga so yung mga natuloy ito sa kunti lalo kung kunti Haokip bus na may natin sa mga buwis worship at hilo ano to na kita actually commitment na pinang pauhin promotion and recognition ang mga tampiwa mo na ang hilo jadi tinangan sifat setelah dikaya tu diikat tu memang jibangkut orang nak main mungkin orang tu kuisi yang dibuat tu sungin mungkin kia pada ada sungguh dan sebenarnya tu sudah pakai accommodation lama ini unity board jadi rather than itu orang yang tidak boleh so Mian na to it success ni mga integrity ko yung mga yang so alat to mga so question kadong kanin government sector na to ni question ni corporate na mas kaya point immediately circle na to hin ali manipur context example na kasi salary ho di akat sa ho kilo salary or compromise ni mo ta tabongin atong katsun halo katsa bolo dinle sa bes tu katsa bezo bolo elo semi basic needs or equipment needs all of them so kana to kami ya so in small state like adam ho ako na ibig nila dyan government sa may transparent accountability to hi ibig na buhay ha iba hi
Ilang kadang full cut. Ilo itong pi natong government sector na natong ngayon. Apat sa natong mulog kita mo ni aboy na loan mo kita awat sacrifice about ang pi. Age na to. So di high ko na yung so sige issue kat but ko na say do ikaya sa asa ito ko. Manipuri ko ina umani India na ako no iki. Ano to nanti lo yung tolong mga kapatid. So to ay kasi mo nga so fiscal mismanagement yun na. Sa kung state na ngayon lo ulam so. Ito na department do zero yung point. Department isa ang mo na regular ang department. Sa alin mo na ako kaya last year tolong semua yung data yun na. Kung siya ko ito na yun give and take ka ba kung yun. Na to na chỉ chúng tôi có một phát ra nuôi gì nữa cho anh ít có một cái gì anh là cái chuyện của là anh chỉ chú nói chú cái chú có chú nói một cái là chú tôi xây ra mình cái suy nghĩ rằng sự tạo thì chú mà cũng như là rồi mình ta political boss cũng cái gì nó mà mình cũng chỉ để chú là làm ang mo influence ay to management mismanagement to pay and chipa to specific bang manipulate specific din na and ako na mismanage ko to din na velo sa so ta ko ng pura ila mai siya sa nang to page ko dito katilena din na ipot dilay bumbang sila yan to sa atia wala na ang tiya ang business nila na ako kasi mo naman siya service join niya in naman kaya po dahil sumay sa join in naman sila service ng program na join ni ba na tapi itu ko lang kasi ko ba kana katibong na sa tabi ko hoy ay yung sa kay pa bigyan ko na kiti chu phone let's name it suma ka jo first no cái chuyện nào cũng muốn đi được thì bà chủ cũng biết suy là không muốn đi số đầu tiên thì bắt bắt đến lần thì là chủ nữa xin cái tiền giống tiền mà lại cái tiền của mà thì chủ nó mày sao mình chơi mình là cái tiền hạt đấy cái tiền đấy thì là chủ nữa cái tiền lắm gì tiền chủ này xung quanh là chủ lắc xung quanh nên là kalau service kan pulau chủ nữa là lúc chỉ mong mình chủ nữa cái lắc xung cái gì đấy nữa ada thì bên này sẽ làm xong rồi lại bắt đầu làm tôi lại mình nghĩ là thì ra họ bên chủ non Christian hoặc là Christian hoặc là trái cả đó Christian cuma chủ cái số lượng nào cũng có thằng lại cũng là cái bớt sẽ đi Christian chỉ trái của tao nữa mấy người sai một của tao trái thì nó lỗi chỉ là chủ option ban số thì sẽ là làm cái gì như vậy exam cho cái sẽ có thể được staff selection là general là exam như là sự combine là staff sẽ để về cho là sự exam như là UPSC combine service exam như là suốt cái lối là tất cả gia đình muốn hiểu như vậy nên là bạn cái cái bài này suốt cái lối là suốt nó muốn hiểu về cái exam là thế thì cũng mà cũng đây cả gì gọi là exam như là All India service nó muốn vào nó mới cái liệt thôi thôi như vậy đó pan itu apun pula kasi paham paghin ko ma titik na kanya sa amin lang ito ba din ko banding hindi ito kayo ko na may sa nang masama may sa paghin lang din ko assurance but then sito ko medyo government na ko mali i-charge ko may Christianity na igamun siya ay sa penta muna pulpila hase yung ko yung environment na Christianity ay buat Christian life pun kau bikin life saya. Hijirin tu, doa pengetahuan yang generation. Jadi di Sawmin tu apa tu, apa pun tu, Sawmin apa tu, 100% successful ni apa tu. Jadi puju kasih lo tu, ia sama baik tak tu. Kadang orang tu pasangan lele asal tu. Dekat ni akan loi
early education or nang yung min bagay nang personal life at pakila to iti na mo when you were preparing for your examinations na Chuleh nang Hiche to iti exam na pi to iti make up na mo si niya pa sa iti na itu isu suami cakap pun saya baca berbeza itu pakai semen pun jangan minggai kalau di baca mana tu ini bukan itu kita kata sudah itu kan baca sudah nasi ni na isu mana dia pun tu kata bukan yang bersih juga ini sejak itu dia ini bukan ini sahaja kita sudah itu semua itu yang cuma mungkin orang na, tu sebab itu kita ni strategi kaya lain saya, strategi ini tidak boleh na, konsep tu mungkin tu past questions orang yang tahu staff selection commission main besok lagi itu based past questions orang boleh na, they bilang stage 2 ni civil service based kira. Prelims ating aku ikiwai, prelims ating aku ni payo na ini sila ni kisah pun na. Adi lo pacu tinggal bolo ya jadi kisah itu bang na. Elimination. Ang thầy bên ni thì payo bang ni prelims aku. Mains aku itu tidak ayo na. Pacu aku kisah itu interview aku le personality itu na knowledge basic na personality. Prelims sudah suruh awal makes the exam thing no easy na jadi ngaji kan yang bikin bola di akhirnya subject to negative mark orang ini sociology to society chúng ni kalau kita tu ni kalau kita no ada masa tinggi kan dia semua dia awal no masih dia report tentang yang jadi longki Sundana saya cakap oleh Pak Iman olehlah karena boleh oleh society mengayu subjek yang jual society aja. Akhirnya achieve yang kamu hiji general service tu. Itu tu fungsi le exam apa le lo subjek itu simpel kamu hiji general service tu company ka asma kai tu ni main sama tu main exam tu main exam tu saying that prelim strategies were most important. Plan, strategy the shape line. Kalau back paper dia, misalnya itu current affairs saja simple, kalau ada science sector saja, political issues saja simple juga. Itu nak follow baik le, ini semua dia. 8 hours a day semua, kan ada boleh. Ini background below semua. Kan dia boleh pasal ni. Class 7, 8, 9 tu sesi CTH, Chuleh High School ada semua. Sekolah tu, kita ada loh. Apa lekha high school masih semua loh katanya. Sekolah tu apa itu? Class 10 tu aju slow terus aju tu college. PU tu college na ada semua. Class 11 tu. College na ako nga siya kita kung sinili kalau kita mana tu. Tapi kalau tu second year apa dah second year tu. Main polo ni kan. Kita polo ni kan. Yang akan simpan tu. Class 7, 8, 9, 10 subject tu kan simpan di. Kecil tu na pasal tu. Kelas berapa orang tu dia ni dia le. Metric आज ले गए कि जो some 30 above percent subject तो से इधर शायद इतना काहे तो ले कहीं बस तो कभी apa साथ में थी kalau cik pasu boleh alih tu na asal sawah tu maksud kerja yang sebab kita pas ni kerja subject kat sana ni subject high school lah tu kan 11 12 aku akan masuk ke hen itu cuma masih mahal. Jadi current affairs main sahaja yang helpful ni. Jadi contohnya baca exam tu boleh pas ke hello itu.
civil service exam body of the interaction group staff selection exam của Sawmin là cái group là interaction chung cái này là black fire ra chúng có vào điều bài một chút thay của mình anh hiện vào số thật strategy vào chúng có rất là cái này anh sẽ nhìn chung số là anh mình issue mà chúng người của là discussion is very important cái lối này hệ số cái lối qua call hàng sinh đó mà problem là của ini problem của policy đấy mà thì những cái phần đấy chúng ta lại hết những phần như là ấy chúng kiện về lấy xin lỗi vì cái lỗi cái công chúng ta bảo chú cái là bạn emergency nữa optional cái người cái chỉ cần ấy là amak xin lỗi này là general service xuống sao cái là sáng rồi đấy aku tidak dapat dokter pada apa itu aku di sini. Akhirnya apa civil service sana apa itu kata kita ada itu di situ boy. Juga tidak baca. Discussion dia apa masih baca kan simple kalau ada. Ini kalau kita lihat itu simple. Itu ya tu orang ini lah. Discussion is very important. Itu semua sudah semua. Example buat ada. So, jisu ini, jisu ini dia ni. Con sẽ tập hệ thử gì liệu sao có hệ thử này có miếng sao có hệ thử dụng này nó stick to mấy cái chiều này mà answer now or what is your Sawmin là một cái sự việc là thôi mà tụi mình Sawmin là tên của ông chủ tu làm thì xử sự cho sự biến đổi successfully do context of form chỉ thứ tổng cả con người ta mới chỉ mình chủ sâu như là được không có kibol thì rồi cái thứ hai cái là entrepreneurship là phong trong phong trào trong trường in 29 years, 30 years service experience bureaucracy and devotion to the civil servant tắm rồi chứ ngày ra rồi ngày ra rồi bây giờ ngày ra it's a question to director as in why you get it what is still about là nó tầm này là still about the Kedua ini, how do you decide? But here, you might see bahwa here lagi di Lumesa dan pasal dua kita sama-sama ni, pasal ini. Ini baik cakap, na zoi dia le, that means you decide to be employee dia ni tolong na, ni tolong kita nak kerja. Entrepreneurship hilang kan jika boleh naik dia le, nanti you become employer na. Either you are employed or you are deployed. Deployment thì bao gồm là healing năng chúng ta là capacity sẽ có là dunia to rest kibol nào cũng được professional qualification này rồi thì quá là abang về số bộ rồi là có thể làm được MBA sinh viên rồi cái thứ này là cái gì nữa can có thể có sự test tohgon lang ay wala GMAT o tohgon lang na MBA na simple ay lang mo min Chuleh finance mo min na entrepreneurship ang taon niya MBA na simple civil service lang ang hal gawa na inabit simple mungkin ni boleh ko ni ko na to na dito kampuy kiti pa microphone lang Secy na makapalit ng tagang say tayo na kampuy Ano na siya na usap ko ano na siya na usap eh dia ni organic food na item kung mo na apple zani yole sila zani eh sino organic ni halin sa akong lo ti mala ni purchasing for ni na tu so ke cha ti to the tu ai le kin ba gao za ko ma na ai le entrepreneurship tool na mo me so ni chi lo so maybe financing trong đó là hóa sắc mấy thứ MBA nó chơi ai là bé còn rồi đôi một cái không hiểu nữa
sekarang suri ni dia ada fokus dengan graduate di asuri si channel macam ini kayak naik di latar ini na apa pun hal sekat hingguan si boleh dia na civil service la wat di bawah tu ada pun boleh hal sekat bang civil na ikan jom ta service sumjun MA sociology ke cai bang tu PG diploma kata ke boleh na residential di public policy ya pendidikan yang kita kan cipu tu ikan lah juga satu ilmu yang kita naik kok bang tu jadi asal tu orang ini semua entrepreneurship dalam suatu pun yang opportunity sangat dah itu surat chairman pembawa civil kita bawa semua kecil dulu tak ada 56 university tribal student orang macam hasil kesini research on tribal issue apa juga sudah ni dia tribal orang emang kamu dia le kampai pen tribal orang pun apa tu Central India na main semuanya itu ayah apa itu pen itu di civil service lah government service lah isi yang terceng jiwa punya kan jiwa tu nak cepat tak masam tu sumber tu tu ada tak professional qualification ni na simbe ni di mana sekian advice ni MBA di luar negara na azau tu ni apa nak dalam ni advice ni apa mana saya tahu I don't know. Kami Marvin tahu ni macam mula education civil service examination की वो बहुत है CSL की वो बहुत है एक plan नहीं कोई ना दिना से yang tak apa semua yang berifat ada pada emergency itu ना yang tak ada SSC ada exam yang ni dia kau apa ini free mau sekarang apa service si emang capacity tujuh ada aji tu graduate ni tu IS kilo ada telah dong dia ni dan terti orang ni dong dia aji tu ke mo no kei himpu tu mah himpu tu tapi itu join itu join tu kita lo yang tu itu masa pimpinan di join join tu basic tu guidance basic tu dong atau yang tak guidance service itu adalah classification job. Ani ni yang kita ni na, tulai la media income dia kontribusi lagi hasil sumber sudah officer lagi na. Namun nak capacity lagi yang na. Kan bang graduate cici dia itu entry level saya tahu. Hal example kita ada IRS customer excise. Na, khaju SSC through graduate ni lah, nazoin lah ni le, inspector lah nazoin tu na, graduate ni. Khaju UPSC through nazoin lah le, graduate ni, assistant commissioner ni tu na. Options of, na tu graduate ni tu. Ayin le, aki siya na pa tu, nang person answer ni. Aki siya na pa tu, akan ni ko. Kumsong si kumsong lagi service zoma na assistant commissioner join to commissioner lah tu. Nak kumsong si zoma tu superintendent ham ni na lai tu. Khat pa ke partner assistant commissioner tu dah pak lo lai tu graduate cip na. Aki hina tu entry level tu na. Ayi tu ino kita ham lo lai tu assistant ni na. Itu ni. Ayi na Delhi orang ni ngaji survive na dia lahir. के लिए मिला तजीका चाव हाउस में इजाज़त भी मायने हम ये ऐसा ऐसा खाते हम इतना फॉर्मूला ना जोइन में कभी बात जोड़ देना कैलकुलेट बॉल देना ना जोड़ देना है ना कुछ सर्विस ला आवाज़ लाया जब देखना खीरा तागानों साफ में लगा ना जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो हाउस में तो उन लोग फोन लोग तो मिलना ना Athena so lo so lo lo ke ke se la ya struggle lo bol ke se na na struggle lo tu chu wei ka na ji na cha lo cha te lo tu lai ke bi ke ne middle school lo na ka na also private school la is sponsor don't you what the fear it is na na ni ali ni ti po na ke ba
Nakiba zo lo ni nawa ko ni. Tinugo na. Ano yung minot daw? Ay so kiba zo lo ni kiba ni do le. IAS, IRS, IPS at mo din. Dunia ka so ina kung papaliin to sa atin yung meron na iba na kitay sa atin. Hausa ni ngayon ko na pagpapalito. No, hindi mentality of which one all in the service at top come to me when the people are in us. Ako musuya ako chi na kibol loading, it's loading. Ay, so apa na penta siya na civil service ang temin yung Indian system namin. Konti isang zana ka na niya. No, role na civil service role yung hindi hindi so na bolo begin to raise the volume. Ulan, kan right to make it about yung nato ini okay. Then ito so coming to Sawmin din yung pasong ako masih bisa dengan kongkat but kuisang kung kato mo na kumahi ka isa kan sehat na medyo lakat ng search ay really that ang biar that tunjuk din say ya sa pina kuisang din nagkaroon ng sa Department Ministry of Revenue naman yung Youth Affairs naman yung Rural Development naman yung Ministry of Tuntunan naman yung sumila paya kita na su kakanitain ng magil darahin ng mga personal na kiyakan ibigay di ani ito mga itasan na katsana ito mo ay posting si tayo kahikam ay subande kita na afil chung na bigyan pangkat expertise na ito tingnan yung hindi ito yung tinanay sa na ito su kakanitain apa namanya tempat background tempat orang yang saya kau ni orang yang mana sekolah yang nanti orang yang mungkin sekolah kelas 10 atau ham pas sebenarnya ada pun cara master saya service yang pertama ituมีpotensial that zone dia sudah sahaja kita cara sensa terus fakir ano itu stage so nung cara ini the emotional feelings yo yang mungkin itu namanya sa pasal nung ini explain kepada zone sao ini kalau acung di table bila ini namanya sa ada emotional breakdown yang ya asal kan menjadi sebenarnya satu ini lain aku nak juga educational background to main nama nato nama kihinsuran ni relation nang mana yang Chuleh nang India kan hinsuran sunga azab juga nang friend circle o ada mo juga na friend circle sunga naloy na pai school pa kaya sting nang sang facility ho so muje ama nang tua na ki na na din mo chan ya ki yang ai lo ki be lo ani so tu so ke be lo kuah itu udah mulai semua sudah itu oke tapi sudah apa sebenarnya transfer posting yang punya juga yang lain ya kau sudah lupa kita selo ini good boss bad boss yang oke nah good father bad father di mana choice untuk ini good boss bad boss tidak choice untuk table kayak enggak tidak lainnya kita nampak ni AI kita nampak pada itu mati orang kok tinggal belum hay nak orang mana itu soalnya try balik maju canggih mas tapi belum tahu so the road is in the line kan tahu hello the line lah
Apa yang aku yang gitu gitu. Akhirnya petinja ini lah, aku penju itu saya dosa nggak ini benar. Time, buku apa 5:30 dia ada, lunch break 1 hour 1:30 dia ada. Stick to that. Apa tadi lo ada, wala emergency ni ya follow, ini lain ada yang udah dia boss dia juga, jadi kalau petinja sih dan kena 93 aku join to July aku join. Kecuali 94 March in the beginning. Nah, contohnya district hospital pilih kecilan pun budget tertulis itu. Financial year itu lain lagi. Nah, apa yang juga kecil Julai dan kecil nah, ini lah kedua akhirnya sebab itu jumlah wanita. Nah, ingin sana bos dia mana. Secy involved baju, which is good. Kami kecepat naik ini lah. Kita lah asu, saya bukan asu 29 years journey to make about it. Kita kami tu sana, luntong tak apa. Ufu yang ini tahu ya. Mana? Awam tahu dia, lah. Saya bukan asu. Ikan ada extra apa? Jadi kau tega meme, kau tega sendiri dia. Tu ayo, yang pasti ni. Jadi itu, kecil nung keposin nung macam ni, macam ni aku hampa tu. Kita juga orang sana. Kalau macam itu pun, kita semua dah. Keposin ni ada tu, CPO ada tu, nampak. Iyalah. 2014 na, kan ada simpen tu dah ni pun. Ada ni tu, mati saya tu apa? Kalau apa tu selain Public Cleaning, like the School of Economics and Sociology Department. This school background ni PG Diploma Public Policy ni ada. Center Secretary out kita itu, cakap apa? I mean, why they were tu yang ada. Itu PG Diploma yang tu fakat lagi tu Paris atau Berlin atau attachment foreign kita apa kan ni. IPO is an export of Canada. Sila semua begitu. Itu jika posting pa su, easy bond ini ngasih. Itu life skill tadi, social skill tetapi personality skill orang lain. Ni kita hotel lagi mana? Okay, mau engage itu orang lain. Ini dunia tu dia, kalau itu yang kita lihat tu service semua itu. Ini lang may pau ko may balance niya din ko akala ko na kalau ganun po ma dahil bilang yung on circle kutile nila ang mga sumusuha pa yung konti ko wala lang kung may tubig and ang mga tubig it's true that ba kung may na it's that ba kung yung tinsa ngayon kanay na kasi kayo na kaya tubig ani ba sila it's the life emotions na sila Really, relates juga. Ikaw ni Govt dengan su kita ni sahaja salah ni kita pun. But emotionally, all of us. Itu sih very challenging society, challenging family. Aneh dengan ni loh, very challenging society apa yang background. Ikaw sit now ni. Jadi itu sistem pun itu bukan tinggi. Itu financially sunai sultan deh hozo, ayo sunboy na. Sunai lo hozo boy. What's going on in face? Itu orang sejauh macam ni. Aneh family lo kan ni boy. Kalau seluruh orang bayar cepat mereka sebab ini semuanya memang bukan ini. Kalau ini orang itu semua bukan. Udah cuma ini. Ini udah tu lagi ni kalau ini, semua aku biar orang bayar, nah, kau tak, ya kalau udah, nak pun mesam, nak pun pensi, buat kita tu kita, tahu mau berapa ni tu, kesian, kita cukup berapa, udah sana tu buat kita, kan, itu point tu, di pasar, ujian aku dah tu, kelas 7, 8, situ pasal tu kan simpan hebat, apa yang orang buat bantu. Itu ya jadi emotional journey juga. Itu kan macam itu kan masalah. Hostel material tu, saya watching best, watching
college quite pen a kind of India, but you want to emotionally challenged the end of the Tamu kawan cerai fee din lebon, coaching kain din job lagi tu lagi lang tamo ay na. I say me tang ano what kita dah lunya mo determination. Na material din pa sa na. Dia itu sudah na ikut pakain dia. Misal sih kita bawa itu pa sa. Isi challenges bang tu alayang kanin kyo kawan pa tu early stage in realize kan body na. Isi challenge ya tu isan ke makin lagi platform tu views tu hapol hapol ya kecil ke pas. Atum na tu có phải là college lekai sudah na luar biasa sudah sehingga luar itu suhasa tak mungkin ni ada kata itu abang yang lain sampai jauh na kita yang mungkin ini success ni nomor dipilih determine nomor tu orang kaya poin ni tak betul ketuk juga mungkin successful dia pilih KWSD success asay kat macam twist boleh success is not getting what you want not getting what you look for what you want but wanting what you get and fulfilling your life purpose. Lagi nak tu ayat semua ini, justru nak buat asu sukses. Lagi kau itu, kan buat successful kita itu. Nanti kan jangan join dalam tinggal kita jangan harus successful. Measurement ni kita boleh baca. Sudah kena ini ham, goda kena ini ham, kasih ini ham dia. Success tu novel tu. Ayat semua sih ham boleh himpuan ni kat ham na. Justru main nak boleh. Ini dia tu. Finally. Namunya tu getting what you want na itu success tu ada orang yang tidak tahu na ayatlah himpuan opening to wanting what you get na and fulfilling your life purpose but in leksila lima impact yang ada pada buat fulfill dia itu service kemudian itu fulfill dia itu success itu kau na ini itu ke perspektif itu ni kalau itu perspektif hari ipilih dan berapa na, mohon dia benar le, kan bukti ke join itu mohon bukti join ni na, atau join na, kamu kompeti ka, aku ada service activity na, ini apa sih na, essential staffing apa nak internal lawan na, central tu itu kita politik politik kita ada, I mean, kalau saya juga bertanya, how do you determine that? Coba ini itu, kan makan atau kedain. I think this is something God has given me. I'm making most use of this particular service. Not only take a secret side, but then of what when to, I have to say that it world boy, no kahan say small group of as an officer, as a key officer, I want people to look at me as a upright cookie officer. No. But he they long to I know as a Christian, as a cookie officer, they are made here. Christian law in it's a Christian Diana. So the time of the San View, I don't know what cookie officer is the Moga. Well, something who let it be a living example. The most important message. It can be taken. Kata lain kita. Itu kira lagi sebelum main tu dalam tu pilih ko. Kalau tu dia related lah, phone call dia tu kau pilih lagu dia. Macam kilo main le. Ini macam itu pilih dia tu boleh. Distiga pernah gambar ko itu macam ko itu dia orang ni pilih ko. Ayah kan aku nami inspire ko lah. Namun kita main ko dia. Kuno 30 years old kepala, retire ko pada Govt 2022 itu Secy na.
Ito natin, so I followed the same journey. Thank you for human. I think that is most successful. Kami opo ini so na ang kaya serious service sa dapat ko na yung through the exam ko na kanina kasi sa kanya ko dito na kaya sinara daw ko siya nakatulong sa area sa serious service only sumali na nang ina na bolo active nga ang hindi ana bolen to apalya sa amin sa din ang kasama na hindi ya sa amin sa so minute na so le sorry sumali ipi kana bolo as ipi kana bolo ipi isi service ko muncul 1989-90 June noon na dulu mandal commission noon na officer reservist noon kaya dulu lah di school mai lah aku asli membuat hal ni kata nak hal susah buat na mandal commission reservist tu saja akhirnya civil service ka exam muncul 91 results of mandal commission kat lifetime service na Aku tak ini le, dia tu first is zona point kita. Minta tak vacancy na 89 na ada example lagi na 89 ini 90 ada example lagi dia. Selain tak sebelum group A dalam ini group A dalam itu apa nanti example itu maksudnya. Jadi all India service IAS dan IPS dan IAS semua itu. Ada group A nala ay group B nala ay group A dan nala ay. Kaya ko UPSC offering wala na. Group A tam tao min, group B tam tao min na. If you want to be considered, the hina na, it is the revised preference review. The first preference so image the 4 months of the picture IAS na, IPS. Kita berhenti tak boleh. Revise sahaja tapi kita a first tu, dari segi itu ada yang juga kalau dia ada mana beraya kupi, na, revise preference juga pi. Ani tu center secretary service pi, na, atu customer prices pi, atu kupi. Anu itu IRS pi, kita, na, IRS income tax pi, ni customs pi. Angah tu IRS income tax ko ako ngayon audit sa naka service ako ko na anak pilih tu jitu ko muli ay jitu ko tao gan na ayun na kasi ko ngayon group A shi ila kal shi ju ama exam to no e gila te to na at so le ke ju jelas kanong like ju pagod mo kabet mo tanakay mo IAS, IPS, na IPS, academics, taon-taon may classmate mo ba? Lekha ka na siya Paris developed in 1977 na batch ka IAS na siya. Central Secretary Service is na service tank siya na siya CSS ito siya na siya page niya siya na lang siya page ka kabuhin. Ang nulong na paso na kanya siya ito. Kita kasih, ini dia tu very informally CSS kelas, kamu bisa kelas option. Asalkan dynamic suka tu kami kan lagi lain kan. Asalkan tu CSS kamu boleh kan, yang suka choice ada lain. Fast track promotion tu pay macam, kan tak ada promotion ada. Itu nama apa tu? Loy pay pas perlu, ini dah. When it comes to stability, 9 years deh aku cuma cuma transfer deh. I enjoy yung June 19. Kaya feminist, tayo ako ang kailangan siya noong kasama. Maybe yung kisi naman kanil ko, iba siya. Service siya. Kan-choose, kalen UPSC, kasapaan, inapayang civil service through mga kakihaw niya. Kamasal nung lugaw yun. Zangat, o katong kakihaw na yun. At sa ito yun, na-service na ba mong nakain nila? Aku tak boleh kata itu tinggal, nanti tu stable, jadi buat tu, nanti tu
stable that part. And all are not me either. Joint secretary level allow the service the law, melting pot. The part in jealousy, service the law. I could get over the service which how I am waiting about another promotion in 2003 to combine civil service after another point. Love to say what staff service for the world. Cái gì của chiều là comparatively successful लोग जो थी बहुत थे ना आदम होकर उनको लोग cái gì của last I was not I last kami ni là thằng mình là science zaman cho zaman của bác ấy cái đó luôn chỉ là ba cái đó có gì cái gì luôn chứ bây giờ không hẳn muốn đi cả các ok cái nào tiền được này the School of Economics Sociology là flyer sẽ không mình này kiểu sociology the School of Economics mà trái cái gì chứ hôm nay cái thứ xây dựng này tôi nghĩ cái chi tiết cái này ba tỷ khẩn mai cái tiền chứ áo tôi gì thì bối xả căn chuột xả không là cái gì đấy chứ on the lighter note cho xây dựng nào các độ nó chỉ cho chuẩn quay nghỉ cái tổ các tác là xây dựng các chuyên hàng để cái nhiều ba cái nào tiền gì cái này cái xây mà chú nào tiền cái bệnh gì này ưu tiên là này cái này này ưu tiên bộ thế nào là ai cái màu base chính là cái attitude này chỉ nếu cái elaborate नहीं बोल भी सकते हैं यूनियन के किन कैसे काम करना होते हैं अकाउंट नहीं बचता है ना जो कहते हैं अन्य जो चीज़ है एंजवा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिया है मणिपुर यूनिवर्सिटी सॉरी मणिपुर आमिन तो ले तो आई क्या हो एमए जो आज एनसीआर के कोई करना तो नहीं जो वजन तो है रिसर्च का बहुत एजुकेशन भी आ PhD registered बनाई फिर कजाए तो ये कहे लोग जल्दी आ रहा है ट्राइबल रिसर्च जो है ट्राइबल लंगों ही रिसर्च बहुत हम जो ना सिंधे नती जब जो क्यों तो का बोल ही PhD का बोल को ट्राइबल तो related very तो हिल एरिया comparative तरीका बोल को या जो ट्राइबल लंग तो किस आई है जो स्कोप इतनी हम रिसर्च के बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी से जो तो थे हमें ये वाले besides रिसर्च की ट्राइबल लगाए एक्सपर्ट ही रहा है स्कोप नंग पोजीशन आपको ना चाहिए नंग मुद्दा आपको चाहिए ये कर इंसाइट्स नहीं भी थे हम दी का बात की बातเราไม่ทราบเป็นชูเป็นท่านนาวเป็นอะไรโอเคเรื่องอีซีอะไรจะมีหลายภาษาที่มีขั้นเรื่องมีไอ้ว่า individual identity ป่านี้ที่เหตุตัวมันสนะไอ้เด็กบางทีตัดเหตุนี่นะว่าสักเปล่าหรืออะไรบางทีเราที่เราอยู่ที่นั่นนั่นอะไรวันนั้นมุ่งเราเวลาบางทีเราช่วงที่เราเห็นไอ้เด็กบางทีตัดฉันต้องบอกว่าที่คัสตอมมุ่งด้วยไอ้สิ่งนี้มีอุปกรณ์ institution yang akan dan juga nanti orang lain kan tak ikut jodoh ituไอ้เรื่อง education in society will revolutionize and work opportunity in schoolไอ้ที่เราจะ BA pass นี่เลย BA pass ชีดนะ MA ที่เลย MA pass ชีดที่กันน้ำที่หัวเลยอุ้งที่หัวนั่นที่ education นี่เขียนเอาความจริงที่รู้ว่าเลขาสิ่งตัวอินเรามองเปลี่ยนแต่ family ตั้งใจมันมาเราจริงๆเลย inform มีไว้ที่พอแล้วบ้านนั้นก็จงดูอย่างคนทำอะไรที่ดีที่เขาทุกตลอดตัวนี้กันอาทิตย์สุนัขอาศัยอยู่เลยสิลงมาก็ในปี1982จะสิลง82อาจจะก็passéนะมันจริง82ก็passéเส้นอาศัยสิลงมาก็หมดเนี่ยปีก็จะเชียร์เลยไอ้นี่ก็จะบอกอะไรเลยซ้ำๆตัวก็มาทำไงนะเชียร์เลยวันที่ปีอาทิตย์สุดก็เรื่องก็เป็นสิ่งKalau dari dulu kita kami cici dia kan lumayan kalau itu yang mau ngomong kau pikir kayak lo itu lah
ai ta chu lai mang khat ni imuma full time ma kip in lai pastor pi pap na reverend in no apa tu nei ko da tu director asa ai ka thong na chu na apa la chu UCC ai hu tai Union Christian College ma ta kai ni ka hab ni ko tu experience involved na zuzi na lai so cái đó cái gì đó cái ông nổ mà cái cầm thật cái gì đó không cái điểm cho trang của cái gì đó có một cái cho rất nhiều cái gì đó cái này cả thà xin lỗi là cái gì biết đến là anh cha cô đã dùng những cái bản sang cái điều mà mình đi mission là đấy có đi anh là xin về mission một bao nhiêu people cái này anh mission một bao nhiêu có một vài hệ rồi evening in kada kisiya na ayun na Israel ka aso kasi mo ba iso ko kasi aso lang ito pidi chu ute mo ka hamulay siya na ka mentality ayun na second year kasi mako na chu kay as an individual identity ka ito pasok sa inyo right upa jili lang ya ute sa jili lang na kay hilo wa na pasok second year chu katsumbo simin na Katulong jun second division na jun pasi. Second masa episode ni kung kami ka. Kaya siya po na no turning back. Kaya yung kibol mo nga hello din na. Kaya kung wala ka uso na kidipente po di ba. Which mentality ni kanila ginelo na ini ginelo ko. Kaya so yung tangkad wala ginelo na. As ting zi mo ti drum sto mo na ni. Ulo ni hello na. Jika dinelo wala Sini nga tu, ibu teh yang mati pun, tak mengalami isu rumah yang kibol rumah itu, ibu teh rumah semua nama di sana, ayah juga, ayah kini ada di pasar, kini tiga pasar, itu semuanya open tu, kini tu di kibol ayah, na, apa maksud, more effective ini, apa mau hina mana, na, kini mau atau soal kibol pasar, itu memang itu kecil lah tu. Tidak tu, ini sisi itu muncul, ini situ dia olah ayam dia lah, upah itu cuma apa nafas itu, direct orang lain, Indian Information Service itu kita, ayam aku dulu sana, ayam apa sahaja kau muncul, kaya sama tu, ayam lagi mahal tu na, kau muncul, awak manusia tu kazana tak terbitin tu na, keju anak apa kehidra, officer sahso kehidra tu. Ang Diyos ba sa kung kukuhitin po yun na. Kaya sa kung sumasok at suwati yun na. Ito po nga sa rin po na. Ano mo na sa ay hindi ay subuti mo na. Sige, sipaso. Yan, let me also contribute. Ayun lang, kung di mo may na yung kontin. Mula pa nuwag na yung kapil-kapil sa'yo. Mula pa ay nalay ko sa yun na sige pa yung have fellowship na. Ano yung di mo din ko sa kaya tito mo. Kaya ba, kanunin ay nahilsin na ikaw. Bible, Matthew 6:33. Kamu tu lekir na, lekar yang sepuluh. Apa Secy na tu, ada memory na bahasa. Kamu setelah gambar yang kalau seperti sudah kita lebih dapat tiket dengan macam ni. Itu tu kalau ada yang cerita bahagian, ada dia nak kau langsung kadang dia tu nak kau jauh ni. Tidak ada fame dan position atau dan semua yang kau sama na. Apa saja yang berfilm dengan orang saja ini. Kan tu saja terjadi orang ibu orang rumah kaya boleh lah. Tu saja I train them to be human being. Tapi saya wala. Kaya orang kumang kiti jo age yung boy na. Civil service may jo service ay boy na. Kunuan ka. Amo pilih papat. Decide bola ni. Ako pengen begini, mungkin begini, apa boleh? Dan apa dalam itu? Kita family kita jadi train to ball ini, nama tu umur tahun na. Try to be human being. Khususnya dia determine suicide atau fokus ball itu. Jadi try to have dialogue itu, apa cerita dialogue itu. Keep surrendering, mesti surrendering kita. Pasti itu zaman. Law na law na itingal sung nito na pati ni natama yung going to be answer to your prayer na
mi chumin nong and sa people na learning the prayer and sa body to God in the divine naman and sa may dito nawe ubi isa na mo kihawa na lang ni kan tuwong ko na ayun na upa din nga tips talaga sa lupa na ude mo in diplomacy at ko ngay pa ito na dito na upa ke di ay na command GA ko na upa real mentor to that sum nei lo yo le cái point ya communicate warning da cha dia le one very wrong thing is there ani lo sum cái point is it cái sai gì đó apa cha na thu thì apa lo ni ji lo apa cha ni lại làm nữa communicate thì bộ nếu cha cũng sẽ cái mình cố con là sẽ tâm tạo thể hiện hay là một cái việc không phải là elder brothers in cái bà số còn cái xây dựng này các bộ này thì bây giờ là anh ấy tâm city upang bà số này rồi ninh tăng vào rồi nghe lâu rồi em nhìn nó các bạn mình cũng bằng gì lâu rồi anh ninh cái là rồi ai là có gì đi cái tạo của là rồi có đồng nào nữa cái gì là rồi nhiều quan điểm thì nào đây thì nó ổn rồi đây thì mình để bà thấy lại rồi đấy sorry, a second operation. So it's not related. It's you say no need the again. Kanao to hin dahil ni kasi mga no is you to a university so mga cover the body na 30 September jangan kazadi ka sa VCO Chuleh so ngayon IIT kasi akan bitaw Chennai at the same time we come to that 75 years of India's independence are here. Tribal heroes, unsung heroes, hello boy. Even though to Michael Hondo, tanda research Chuleh Robert Hondo, tanda si usulo. Imo ay academic sazon accept hina na ay mauna isip pa dito research hindi at university ay VC on sa vice chancellor ko ay ang mo ay display the volumes it don't see a tribal freedom fighter na ang mo ito ay display bola 10 minutes video to play Chuleh tribal student change to university ITI tribal student mo very neglected also Children, nếu ra upon Sunday của scholarship học là when it comes to scholarly cái của mình cũng phải biết sẽ rồi thế thì commission hiện National Commission for Civil Rights cái bộ ai nữa cái commission liên quan commission của chairman Pak Huy là IIT thì antek nó sai nữa thì giờ saya cũng là chú government trong là bản nào của chúng ta sao mà chưa cái gì cho không phải là our head of the two big into research, tribal research encourages let's tell our story. Masana to tribal too is anthropology symbol tribal body, hypothesis is Hiche to prove they have right or wrong, the proof they British name or almost dialogue to ito research ke buat tu kita loh na important let's follow how do we want our history to be told to be known by others this is really new itu ya so vision long encourage ke buat so the tribal student of the interact bola na apa mana higher studies volume mo so research studies tribal areas apa sepenin know your background know your history this is really then know the contributions of tribals in Indian freedom struggle. No. Today, I'm not really no more have one academics sama actually no more why I say bahwa why say secretary ko na naman yung academics ay sa head of masing ko ito mo academics sa chino kumain mo le PhD metric हम जो है हम को कहे बोल
na percentage noiya, graduation na percentage noiya, master na percentage noiya, ahil PhD din national scholarship pahinga, tribal Minister of Tribal Affairs ko 750 scholarship PhD quality na tribal all India merit as in payment. Pichiku 29,000 per month. 5 years ba nung bibigay. Ano grant unti na ngay na. Okay mo academic sa chite na. Pichi fellowship ko na ko like try na ko. Baso. Ati ka academic sa performance hoy mo ba na happy ko na. Tribal research pa siya no ko ano pa na. Siya ko na. Then tribal any research na. Abo ba fellowship ko mo tayo baso. Okay. Ay sir na yun. Thank you. Apa na sa gitna din. Ginagawa kulay ko pa daw le ilaw to. So sa tawla ka din. Ito pati ng yung tawla to hapon. Tawla ni ng siya. Ito na may lang. Tawagin mo rin mga tao na paso ito na si kung paano naging kaya ito. Hindi ito tuloy fellowship mo lang. Walang mo panalangin tao sila interest din mo pa. So ito pag full discussion nito, awan mo ulit, naisin na hindi. Yung season, tema season, exciting. Okay, so sa tama ka rin na kapag ay iba yun. Paano iba to be Sawmin na sa atin KWSD pagkaiti naman sa atin na kung sinzawa na ba na patio to clean the leaders of not getting through the same problem. It's a platform lang sa atin. Ano ba lang sa atin mo? Tamta alumbiyan ba ako'y sungayo sa ako'y sa pangalay kayo din sa'yo. Ibizo Pinuhay ko kayo question nilo to ito lampizo kayo question. Ito is a question po. Kung tayo, kadagay lang, ang mga main answer kibol, answer pwede mo indication, it's answerable in the news of the country to make sense ka mo mo. Ito nga po na, o sa kibol, talagang po na, tayo po. Nagagaw pinauupiwan, nagagaw sa iyan, iba, it's answer na tumutay ko yung tigyan na tumihin po kayo sa atin, na Pilipin, na wala yung ibiyan to atin dahil po kunti tayo nga dahil po na po sa zone nila ng Belgium, tumitin na sa India to. Hindi ito pa kahit din sa nang mamintupad na naman tema kasarvisa at hindi po natin it's experience kasi na po na katsabi mo halini tatong na niya Chuleh halini na ama insuficient na niya Chuleh aban ba na imposible na apa na mga kahit minlog na Chudang makang din yung katao niya. Maban Johnny, anak kong tema checking, Chulaya, Sawmin, managing committee niya, Chulaya, ganun niya. Kaya ito mo, kazoni yung Johnny, Chulaya sa kazoni yung Johnny, hindi siya mabana. At sa si Johnny, kasi siya ama sabihin na, nang kung kaya pa kahit tinusuan ka, hindi. Kahawa siya nang ito siya, ilang siya pagkain ka lang yung kasal sa tayo yung kasate ho zong yung sip tayo yung kasing ting tayo mo chinahip na tayo mo pagkain sinta mo tayo mo yung mga impilin na gala dahil yung joke na lupa tayo mo sila ang mga expectation ang mga pagkain na store lokin ta akin o again hindi siya ang mga mentoring ko ang mga posate mo alam kahit mo amo mo sa sita to sa amin it's teamwork na nagmain po kayo kasi naman sa atin din sa atin abang ba na tapundo kayo din boss na din din at sumo po tayo sa isang natawag Chairman to Govt sa India kapag masayang nawapat wala sa imong suyo niya kuna speaker po yung ka difference ka kasi yun na yung niya pa entrepreneurship na atin yung so yung matapos po yung day nila so kung po yun ay
Kunin gamla suci amai government of India. Nah, SCST Commission call मैं कहना सही हो से बोलो से अमोना है